In the aftermath of the great celebration of the 1,700 years of the Milan Edict, what we have seen and heard yesterday night confirms that history is important, but the same reasons why the Romans decided to build an imperial city here confirm that Niš has not just a very important past, but has a bright future ahead. Pre svega dobro jutro svima. Zahvalio bih se gradonačelniku na pozivu za današnji sastanak ovdje, kao i na njegovim rečima. I ono što smo doživjeli juče prilikom priličnog zvaničnog događaja koji obeležio početak proslave godišnjice potpisivanja Milanskog edikta, u stvari ukazuje na značaj samog grada Niša. Razgovarali su o tome da istorija svakog naroda je jako važna. Samim tim činjenica da su Rimljani se nekada odlučili da baš ovde na ovom mestu sagrade jedan carski grad kao što je Niš. Govori o njegovom istorijskom značaju u prošlosti, ali ukazuje na sve potencijale i na značaj kakav on može da ima i u budućnosti.